Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam zonti wa msawa. Watukufu na partager message. Wa alaikum salam manan rasana nusrati. Wa alaikum salam muni wa hiraha. Watukufu wa jamali Mwenyezi Mungu narunike khatima njema yarunike mwiso mwema ya jandi ukao malani kaudo mlio mjuha wanono huhanza rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ya shifanzi fami zahatu ya mshifauni ya rishifi hasonti pia haswa da suluhu nufaransa haukaya sider low jenini o waloko mori walango wa wasimbi sider low jenini o waloko mori walango wa wasimbi. Wa alaikum salam mwana hinru. Wa alaikum salam famaji. Wi salam. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema yarinike mwiso mwema yarijani lejo kana heri hun duniani hanza rabbal alamin. Hanza rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarpone shari no wanadamu wapeu no wanzazero hombi no wanadamu wafazeroho ikao ya zaha uredanai na upuasheo. Watukufu wa jamalif, comme d'habitude, gasina message mbili ikao messages le très important ya kaubidiri zambi. Wa alaikum salam Sara Maulida haukaya ze messages zombili zinu messages za concerne et ma parent haswa do wazadi ikawe message nzima inu ye mwenyugu jonsame hauka inu ya hale ya nambia niambe njaka uyamba haukaya ika un peu difficulté anika nziro message hoshidari parise ze de côté omuson nifu wa heze de côté. Watukufu wa alaikum salam Hadija Abzed. Wa alaikum salam Miss Lova. Bonjour Jennifer Ali. Partage le direct avant qu'on commence. Auquel kasana du sorongo à ce sujet. Karina Ujibu salam. Wibakar Nesrin wa alaikum salam. Haukaya Garambuwa ya haukaya Zefa Mizahat. Kabati mzaja juanze mwanahe yendia jilise sumu. Wala kabati mzazi ya juanze mwanahe india jilisembo. Wala kabati mzazi ya juanze mwanahe india jirobarini. Sha o wazazo wenji ngwa abuzeo. Haurenda nai. Hauhanza eza hao dowanzao. Yani deze bezo za hao. Wahundeze faida za hao. Sha kwa tuoneze faida za hao wana. Mesaji ya mando ikao. Mesaji ya mwana mshahatu. Haka usorte daina mzungu. Haka usorte dena mzungu wazamna mwana mzima ikaw na mwana wa mzaya nzazahe kajaparo trafijo. Wa alaikum salam naida kajaparo trafijo ula mzaze yambie mwana ya ukaya hulolwa ni mzungu ibidi uzie karsi konta si fami ngoripesho kajaparo zirongowa e mwana mshe. Wa alaikum salam naida as e mwana mshana bia turamu kwa japa mzazangu kajaparo nabia tikana mzungu ikarudungana rango likoli rikao sorte hende hata rirenge nyumbani ndelika wazima riza ya mnamwana mzazangu hende hata oui mama joy dans le bonjour hende hata kahuja hoda honi yoriona hende hata kahuja honi yoriona. Alhamdulillah kajaparo hamba c'est pas normal na bobo kajanlola she wakati na manane mzungu haukaye mzungu wakazani repusi hata nike kretia ni tiharaya rishida na tsono kaka ilini rejeyo wasimbi da haruma ye komori yahe ya tahem komori hajahaba hahundumana mumali hajuwa mana mummali
walo mji mzima hunu Faransa. Baada hajo mwanamme mumwali hajabi ya mama hahe ya ukaya gamina mwanamme tsoini mwanzao mzazahe hamwambia mtsuta gamanzulula ni mrumo mjini eza jirihin asuif zelango ngizosho wakati kao mwanamme woi hahimilu hashari hanyigangi na masahir actuellement jusqu'à maintenant ye Burundia ye zizia he kaitsuhima yifu karema yodi akauje ya mwiso shabe shwa mabaya na mabaya na mabaya. Bonjour Radia, alaikum salam na bahati abasari zambao ye Burundia he yifu karema hanjia hosuma madoktor na madoktor na boye mzaze kajahana hakubali shangwanzo ya hundesoliso komkwa zila hafanya ili ya wanjezize mahaba n'importe quoi. Garjo hujar me sujet. Deuxième sujet, mwana mshahatu ikawe mrumai haraya mfungua hademande ze twalaka ambata ze twalaka ngujo zihula ne mrume ya mrensi. Et pourquoi, oui bonjour la Maoreuse Fada. Et pourquoi woi mwanamshi yafanywa dola ya mwanamme ya doka Arabi Saudite mwamjini ikawo ye mruko uli ya Mungu shaizo yafanya hafambanu kwamba unafiki haukaye mwanamme woi ya la Arabi Saudite ya sazahe Komori ye famia he mwanamsholo hunu Faransa wambie mwana haukanga sina mwanamme rabdilu hunikeye mwana haukajaharaya makawe tsimru yandisa usorte hauya njia harmamva wanraume kajaharaya hakubali ya mzaza hai yendela ifanyishiha mwanammenga hule mwanamshego nu Faransa mwanamshe hasihi baada wambiziwa wende wafanya mariage ili yafanya namna ngadene mrumahe sharango usuko mwanamshe hasihi mrumeka japaro kubali ya lalane mrumshaha mrumeka japaro kubali ya kome mrumshaha baada kaja kubali kaja paro kubali hata mwanamshara jehu ni mwanamme yaje debani sekra kaujaje jura subhanallah wa alaikum salam ilja yesekra hinri ngarjo harmaze message watukufu wa jamalif rahari jajarmaze message za hatu gamwambio wazazi ikaw winji wa hanyu bwazazi hatu mdogo mu Faransa owana hanyu mawazee hunu Faransa nika mshindi mawa exige mawa oblige wafanya zwekao domanzao rane jajarmazi suje za hangu owana hanyu mazaya huno wenji hama wazaze ajaleza hao Mwenyezi Mungu navukishwa mzaza hatu haina mwana ulomwi eroho ya hirengele ya baki usoma mzaza ya respecte mzaza shaga mrejebano wazima wanasho hatu wenji wa jahar mwetsinu ya tawakali mguti mtovu alaikum salam ikao wa jahar mwetsinu waka Komori uwazaza hao ngwa wasasanya hao hauwasimbuwa hauwarenda nai wakati kao uwazaza hao wazaya wanabano wanahao kwa tushida wa wajere wahansi ko wanahao walo Faransa wawazaya hunu walango na accès libre vous pouvez faire ce que vous voulez na mwende mafanye zomanzao mlalo wakati kao domanzao. Oui maman Hadija Bakar, longue vie à vous. J'espère que mzenge mnono inshallah hajuha mnono kamgwa benzi owana wawazaya banu waongwa onadura wala leminwi ngwa onadura wazungulie ne Faransa hatema katika odwa joka hanza ngwa onadura wadungane dono wanzani wao wende haruma ze makdo wende haruma ze salle de cinéma sho wana ikao wa hao wawazaya wala Komori wahaja waodu warende hao wapambe warende ha matrashifo warende hao mahesazi sahani waodu wala tsauze pubeli eskanza nasulinda wazaza hangu gamjoka ya anda mwihatsu kayo farudhi wa mijini shetsi farudhi hosonima au silam yotsi farudhi soma au silam. Oui bonjour Véronique, merci beaucoup maman Nadia. Ce qui est pire c'est quoi gamanzunambi wazaza ngokanga wazazo abuseo warengo wana hao na waza wana banu kwa tushinda wawazingara kwa tushinda
ani waramene harmwenza njema wakati kao okwado njema fukoni wawauzi senga mfanyao okwado wambia ukaya na mjempihe okwado wambia ukaya na mjemkashifu shema na zalahunu uonge na droit wa alaikum salam manizar yabako fukoni ne telefone yabaki snap yabaki snapchat yabaki mopia yado connecte daena ema kalboshiahe shema na ikao ya la komoli ya haja wodo ulompambe wodo uhosozanu wodo usimbuho wakati na droit ya rohe ya tujonda ya ulawa na wala mzaze ngula oho nziani hende hazini katunga mlu ya mfuma shema na ikao ya la komoli ya haja manamshe wakati na droit ya zungulie wakati na droit ya rohe na ya lati mahababu wazaze izonrabo zila pia da nzomwarende wapambe zila pia da nzomwarende uhula wado mfuliani na mhosezani utirohe utsede harma ukumbi utsede harma shughuli utsede banbaluma bani hawa shaba kondani ya rendehe mpambe na mleti wazaza hangu mleti na mleti zenkalizi na mleti zenkalizi wazaza hangu bomana haba nuja Faransa chaque siku na uja ulola ni n'importe qui gojola ni mjini comme Karavi bezo zikaya à l'époque Marilawa wazazi zo zikaya les années 1901 wakati makawanwa mararu memu mzazangu matulamu ye epoku yahe kajatsunguli wa mrumme wakati wa matulamu ya kajoni ya tunzaya hajitsunguli ya mbaba hangu kajatsunguli wa mrumme nyinyi wazazi atugani gasi aba au 21e siècle au 21e siècle 2023 voilà internet 2023 voilà technologie 2023 voilà Snapchat voilà tous les réseaux à l'époque et comme du groupe barwa komori de France yumpaka adressewa et kama nzo shemdu komori mpaka onde harma téléphone fixe na kabine abasa mrugu paro mzaza he hamono mrugu guparo mwana he hamono mbakisha na undwa dingoni bwazaza hangu s'il vous plaît ukana baraka mbakisha na undwa dingoni Golonguma nao wajahunu na walola wa mzayahunu kutushida wa mjere. Ula wa mzayahunu humambia yafanye zuya wana umasula. Ula wa mzayahunu genadura ya zungulie neze baldenu za hunu Faransa. Shaula ya jahunu gojo humsasanya katina dura ya do marché. Katina dura ya rohende ya one. Yani yende harma yende ya one izuan roazuwa nao. Katina dura ndake sarma ze parki. Shaya bakonda aniba ula humrenge haja. Shema na wa mzayahunu do ulo na dura zungule ne Faransa kamili. Shawa ya haja do jake salpire. Na mleti bayi rohombi. Gani na ndwadi ngoni wa shihali wakaye mwanaha mpaka ni mrumo mjini na mleti baulisa n'importe quoi e makati makaulo hao makandwa mara wunjo hanyu mjitsungulia daiko wazaza toka mtsunguliani shabasa ngasarma monde ikao ya teknoloji mbakisha na ndwadi ngoni na umatsa wakayo wanahanyu uwe mana wada uwe ifaulo lani mrumo mjini ça c'est quoi ça ça veut dire quoi Suangulo manga mjoko na mwaza ya hunu wanaikao walowa manga walowa Faransa walona fikira za fikira za Macron alafu wanahanyu kwa maniko accès libre show wana wanwa jina wajahunu do mwanodo wapambe wazazi na mleti zero hombi za hanyu na izonda boga maboga manzo wanahanyu na izonda boga mtsuanza mwana ujoma hansondani katina droit soronti yabo na vale mwana wa mzayahunu mwana mshemrwa mara ulona 17 à 18 ans 19 ans hata 20 ans wonge na droit ndaba kidono wanzani wa hormonze hata minuit ya rentre wo ça va chez mwana ya la komori ya jahunu ya bo wongo jomsasanyo ndani uti bouger ya ti bouger pourquoi et kanga unanongoza wa babo mzazi baraka bo mama hangu rongoze mwana ho na phantom wa mzayahunu ya kesage Ye mwana wa mzayahunu la maudungu chobi ha maison de retraite kaga mduazi. Ye mwana ho ya la wakomori ya jahunu ka humsasanya bala gomuo. Uwana hanyu gwajo obeise. Kanson da nutiro. Utsende park. Utsende hurenge mbahawa. Kanso fukoni ha. Na bale mwana ho wa mzayahunu mwana mshenge yungu joka urantra minui. Bala ngonsike mwana honge konta. Utsende au marché. Uka udafanya hindri. Banutiro hatsamle ukaya ukauzungulia. N'importe quoi wazaza hangu. Na mleti ba yero hombi wo upeu na mleti ondwa dingoni wakimatsa habanga nyimanga kamtsi komori kamtsi harma mijinze gasi hunu Faransa msije msubiswa na hani
imwana hongu jo hosaka humambia imwana hongu jo pia ka humambia shakuna uparozi wona hino akatunga jula wa hazini hajahula ajare mwana mafiro ya mrema hiyo na bale mwana ho wa mzaya hunu ngofukoni katsupiha katsuhosa katina afanyao shaula mwana ikaudu wa mrenga mwana ho mwana manyanyuho ya la komori ya haja uondu omono mshemnyawe ikao banu kuja hosa banu kuja na tele pubeli banu kuja kashifu na balanga ona wanawazaya hunu wanawashe wakaubidi waeleze waone sehli ya upia waone sehli ya uprepare wahansi mofukoni wakanti kwa tulisa shawe ya la komori ya haja waido ulompambe ya bidia wapishie ya bidia kleshifo utiloho utijoulawa na mzazengo roho ubaki hazini hata huja eske hutoulawa gama gamizuwa na hanyu kamtusijua gama mbo ya mahaba na yotsi mahaba yoro hombi wajaza hangu na mrensi ondwa dingoni wa udorongu wa na hanyu mwasamiza mondani na nyuma bulia wa umawaza yahu nuga mwabulo wa roha show wajanyumeni wakakomori walo massage haukuwa nasho watu wakakomoro wenji wajahu nuongo massage waono heli ya souffrance waono heli ya utabifu wajahu nukana utoka malaba nu wananyumaza yahu waowa juha ngwaonao metro ngwalao po trasi ngwalao po jioni ngwalao po masihu waondo wajuha mapupe wajuha mapupe. Le grand Ali Taufik, respect président du Festival de Comores. Namkila de Boadzadzahang. Wanasho hangu wenji walohunu wa janyumeni. Gamwa subiso malahoni. Nanyidi wadzadzahoma wazaya. Wanahanyu mwazaya hunu. Gamwa bulia umwanika akselibru. Ya ukawa kamtusbuti mwa warongoza. Kamtusbuti mwa mbiatamba habari. Shemwa na yela komori ya haja. Uondu ujuja umnikeze kondiso za hoda honi. Shemwa na huwa mzaya hunu. Uongu jokofu koni. Ya hadisi. Ya karmaze telefoni zahahe. Ya karmaze snapu zahahe. Ya roho wakati yanzao. Yendei huatu wakati ajukanza ya rentre. Shemwa na huwa yela komori ya haja. Uondu ubaki karmaze kondisyo. Ketubidi uro hoda honi hunu. Do piha. Do hosa. Do trashifo. Fulio wanyanyu. N'importe quoi. N'importe quoi, ça veut dire quoi ça? Hai bidou lo ni mruma mjini shoshi hali. Na mreje 1901, 1913. Mnyonyi mnyonsi pia mtoka ujitungula wanwa mahanyu. Abaso wanahanyu gwa ugasarma mondi kao de spécial de technologie gwara kontro makababa, gwara kontro makafari, gwara kontro wanadamu wenji ikazo si kabila zatu. Kamtusubuti mwa warongoza sha abasa mwanaho hajua mkomori kutu. Wa alaikum salam ustad Bashir kamkara de Boadzadzahang hewe mbali ya rohombi wanahanyu wala komori wajahunu mwansu malahoni gamwa tabishao gamwa rongozo na hii gamwa mahio kamtswabula wa roha kamtswabula wa rangamba upepo kamtswabula wanda parki kamtswabula wa sowansi shaba kibanu ne mwanaho mwanamshe humbule mwanaho wa mzayahunu wongu rentre minuit go rentre 2h du matin il fait ce qu'il veut godo ze McDo godo au salle de cinéma godo ho plage shaola ya la komori wondo ya bidi ya bakivala ya kempambe wa heleda Bani tsihurenge, wedu abidi ulolani, bani unamdo jobana ngibidi mlolani no mjini. N'importe quoi mjini fantôme, miji fantôme. Wabla sogore da wandu zenai. Zedo la zaki mijina, n'importe quoi. Watukof. Gamjo armaze message. Yawe katsamba de la za mijina miji, msishangai ba uo ni manza o. Uo mimi ni manza o, ranzana o. Ohawa m'oblige mrumo mjini ya tsanze tura muna yengu na anzo msukavuze mna ngo mzima uwa mimi ni manzao ya nanzao ranzanao ye famia hahe wa m'oblige ya lolo ni mrumo mjini shatsi tura ni mwana hangu na anzo katsuona katsuishia na renti zo bavune nyezi mngu narunike khatima njima yarinike mwisomwema yarijale joka na heri wanasho hatu wajahunu warengwa ni wajaza hao wadojo ukayo wanahanyoti wapambe na mdorongozo wanahanyu mawazaya harmetinu wanwa mara ruwa hanyu maza harmetinu wake massage mdo warongoza hao binadamu shao wanahanyu maza harmetinu mwanika akselibru mwabuli yangu walala wakato wanzao ngwaru hao wakato wanzao ngwafanya uzo ikaudu wanzao so wanahanyu mawarenga ujahunu waudu wali wapambe mwarongo zao nai utirohe tujonda mdwa huwa tukahula warangu hale kamdu tsoula wakamdu warobo mzaze utujoro honziani ho hundu haba wangwa tujina batsone mwana honziani wanahanyu pia kwa timonziani wananyu pia kwa timonziani wananyu pia ngwa monziani wana mawaza ya hon
Chabu mwana janyumeni woya tirohe ya tijo. Tiono Naida honziani ho. Tiono Fatima honziani ho. Tiono Eshata honziani ho. Wana hanyu pia kwa timonziani. Nyezi munalpone shari. Yarjali joka na heri, ça veut dire quoi ça? Ya Latif. Wanaswatu kwa sufuru malahoni hasibabu deze shari ya fantomu za hoa zadze. Gamnikuwa na hanyu akse libre mawaza yahu nuwafanyizo wa unoma sula shaula wa mlega komori ula katubidi ya rohofu koni. Utido sobonsi yabo na balema na showahe gonziani hata minungu joka oranta. Shaula manahu wa mlega komori wakati na dula sobonsi. Na obligation si huna jana. Wede manangu mhunku tubidi ulolwa itote mdumo mjini mfanyi hada. N'importe quoi. Anda yu mjeni ya ujofanya. Mjeni ya ujofanya. Nyumrede nyini. Wanashohang longue vie à vous. Pasonga mjoko wazazi kwa tina nungu wafikilo titize intere za hao. Wabule wanaha wazayahunu wanika akselib shabanda huja. Haumja kwa mtabishaoni. Wadi wazaya ukaya nyiwa ndikao maonazi nji maishizi nji kamna utoka malaba harumwetinu watukufu garenda harumaze suje za hatu haula mna hindrini mtiti na kanzani watukufu wa jamalif nyezi Mungu narnike khatima njima yali nike mwisomwema huhanza hahe rabbal alamin gamjo harumwe suje ya hemzaze ya hemanamshe ya fanywe ndola homjini. Oui, merci beaucoup Aboubakar Madi. Madame Shahatu ikawa ulongu Faransa. Alhamdulillah. Womanata. Yo respecto wa mzaya. Yo steho wa mzaya. Wisimba kaiswahi. Alaikum salam. E Madame Shaola hata ishwa mrumme ikawe mwanamme uo hala Arabi Sauditi. Hasizahe kumara fanya misomo ya hai. Hasizahe. Wa mji mzima. Wapropose mwanaha ukanga sina mrumme rakaubidi ruhuleze ya ulokomor. Ye mwana hamone mwanamme mafoto hamba ya patu susi mama. Gamjofanya zekaudu mwanambia. Hajabala hambizwano la mwanamme ya kao Arabi Sauditi momjini. Ola mwanamshe haprepare ye bie ya usi haende ya one mrumaha. Hasiula komori iliundwa dungeze procedure. Za hom safara iliyojwa huja emrumahe yaje hasi hula wande wafanye mariage sharongo usiku ya siha ye mwanamme gum eskive ya tilale naye subhanallah ye mwanamme kati interese ya lalene mrumshahe na ula hasahambiziwa naye ye mwanamshe katuelewa ne mwanamshe katuabe mrumme evanu karutu enda Burundi shawo wandu ede hate mwanamme yomkinishiha yake kende ya lala hula handu zai mwanamshi hauke mwanamshi hawashuwa nyumba mjini yomkinishiha hende halala harumwe mna nyumba hai habie mrumshi ukaya ekanja lala iyo ya binga wa harumwe nyumba ngoka mihanza ndo swali swala za masi unausome Qur'an mihanza ndo funga tsumu hashindi hafanya mwezi wanusu ola mwanamshi ula komori emrumme kaja mkomea ninyile kaja tsomrema ni bizu kaja mkomea ni mbaba hanu hajivuru pia ola mrumshe ngwambo balada boke mrumahe yo jikosantre nedi ni 100%. Kadiwa za ukaya vala hata olalane mrumsha hao ila ibada mrumshe wa mlola olala naye ila ibada gawe na ajri gawe na thawabu yekahulalane mrumsha hao ikaudu wa mlola ore bismillah mwende Burundi guanzishiwa yo ibada. Watukufu nyezi munanike khatima njema ola mwanamshe hapashi hajazahe hopashi ya jazahe hambia mzazahe hamba mama njaelewe mrumahangu eske ulangu nanzo haukaya bonasiha nafanya mwezi damina ye kajatsoni komea kajakana hata ni unambrase ni unikomea ni ulala nami alafu minga manzunjubu mama nsu aminike mwana meolangu nanzo olayo jahunu gujwenda zahi mzazi amba ashe olamri ya Mungu yabwema natsuka hukomea olamri kao yemfunga suna yeufunga zetsumu za suna yeuswali swala za masihu yemsoma Qur'an haina halika tina ta usiku uzima yazia yalala mrumshe hai hau yajibiza mrumshe ola mzazi manipule mwana ola mwana hakanti ola mrumme hajaklinwa même pas 3 mois
hajakubaliwa la mariage hawasuluhu ulaya e Afrika yabo haukaya wangu joenshi vanu wazima ngwa joenshi nyumba nzima wede mrume atungulwa ni mzazi bahibanda wede wakawya shivanu wazima ye mrume waye namdoka radhibe karuno Ibrahim Saïd nous bloquera, je te laisse. Nous bloquera. Olamrume, il a obligé, banda haja ya nshinyu banzima dayena emrumshaha. Waja wakavala, olamrumshe, zembio zaha ya zifanya, guanzo mrumaha, gujire pousse, guvaye d'une manière emrume ya ke content. Ya hemrume ya kefir. Oui, merci beaucoup, madame Ibrahim Saïd. Désolé, Batseloanai. À la fois Katila, Adjabaki de Naïva da Watukof, Gwaenshio, Emrume Lizo, Yemasihu, Ngutsongo Juha, Hakansi Juma Hutsosoma Kurani, Yemasihu Tsarugom Sahafu Hasomohata, Yemrumshi Haswani Rukungehendi Halala. Ye matla sine mitsana ngwambungu fungo tsumu. Eba nukabatsu sukwa bure. Tsumuzasu na izomdu zidungia. Tsumuzasu na izomdu mbuka vumwa. Tsumuzasu na vanu lundi, jeudi, izomdu funga tsumuzasu na. Ula mwana mshika jailewa. Habia mzazi hamba no. Emdu mangu hajaka dura fanyo 2 mois. Ye masihungu tsongo baki hasoma Kurani hata. Tiswani rukutisiwa. Wotlasi hojuha tsundu hasaha juha. Katina tabo mama hata utsoni komea. Finalement mimi ntswelewa na rijuru tudemru mangu mtsana katsuni komea hamba gufungo tsumu heda anambia wa usiku jweda tazirandesha izude tazirandesha ngajo ujijede lambia mrumshahi hamba sheri on force pas usiku zebezo jo hujanga mjoba mimru wa ibada haku c'est vrai yotsimbi Homdu fanya ibada, homdu funga tsumu, homdu swali, homdu some Qur'ani yotsimbi. Non, faut pas abuser. Mdu msheka udu wa mlola, ya udeplase komor, wakakomorda wenaye, watsum komea, watsum tushe, hata ya jeza. Walaikum salam kikimaoni. Finalement mjahunu gamyeshonyu banzima. Kusula mbahindu bomtsana. Mabioni yekali mbahindu bomtsana. Badi kemdu msheka tiyabo, yabo sula mjombangu wala lohali. Mdu mshaba mama, il a jamais mangé le matin. Elle ne prend pas le petit déjeuner. Mpaka de masihu de ala umbahingu. Haukangu nambi ngufungo. Ce qui fait mal, na usikungu fungo maman. Na usikungu fungo. Mdu mangu nabi yebu mama bansujwa pourquoi. Ha forcé mdu metsu là, non. Ayo imwana zala unabagwa difo njua mananza zala bano. Ça veut dire comme mdu mangu atso anzani kome. Ça veut dire comme mdu mangu atso yatso intéressé anami. Je suis en direct. Je suis en direct. N'importe quoi. Ulamrumshe hanjemru mahemasihu. Washida na hata. Wamanata bano. Njaka ululani pupe. Ulewa. Ransom sohafu ani. Non, mamina bezo yao. Imana nastahamila unambaga mlulani ilimim na mwangalie. Wimana na magali bangabo wanji walola wangu washe wafanyao nyikumbi wanzo wende Burundi wallahi na Mwenyezi Mungu wangu washe ngware mao kufuli na kodi non tu me touches pas c'est ma marque que tu as discuté avec hein mais moi je t'aime pas wa wafanya za nyikumbi kwa tutsobudi wa watushe bahi woye mrumshedi amfaria hamba non je peux pas te laisser wanji harmambali bala hata ika obligé. Et mwanamme yambie mwanamshe zekweli. Hamwambia ya ukaya ntsina Burundi ijo husatisfait ya Latif. Ntsina Burundi ntsina ushida ni husatisfait ni ujibize. Haukaya ntsina mbahinru. Watukufu jau. Haye? Oui, Jai Fauzia, bonjour. Watukufu Djaou. Désolé, Djaou. Et mon ami m'a dit, et mon ami m'a dit, oui,
ika obligatoire aonese mrumshe hasheme zeba ndu hatu wakaujajua ni dhulumu. Pourquoi wanzojua ni dhulumu ya Latif? Zeba ndu wakaubulia jauni lole. Zeba ndu wakaufanya kenu mruko uri ya Mungu, ça veut dire quoi? Leba yangiru ya bobo tukufu e mwanamshi hakafijo harohe masihu yala hapara mjaza hahe hamba njahu swami hibo mama huntumia yode mana kuma benuka ya hewe kamburuwa na hanyu wajisungulia gani ajali nuwa na hanyu buwazaze gani ajali nuwa na hanyu buwazaze zendo la zaki mjizinu zimenyene zitwa we mwanamshi ya kubadia mjaza hae avec le cœur ya tsuharaya yede hata ya hunga bana hata baike hata mwana ya zalwa katuyo uyo hata ule mwana mshika jahunga rukema sihu yala à 2h du matin 3h du matin du samzaza handi sola benja husami bo mama hauka ya hun demander shomba ngo wanzo sikubali emru mahangura ngwe sinema ka unifanya rangu la komori na underange la komori yatsukana besoin ya ntushi hata rijehu yatsukana besoin ya ntushi mama katina hata zizi mama katina mama baje oui il a rien yeme pourquoi madame me wewe mndu wa mugori yo Mungu wa mndu wa mugori yo Mungu pourquoi zebendo tsobe réalité et ka ukanza ujemanga shambie mndu mshaho subhanallah Nezimu na niki khatima njema. Ima namshibu yaboye problemu ula mndu katsukiri ya mnikatolaka. Yaboye famia ima namshibu kwa tsuyele wanye errori kaudi ya fanyishiha. Gwanzwe mwana hao ya resiste yabotsoranti wede mruma hao ne mporte kwa nyaretsiba we mrume. Esha hantindo la ya mwando Burundi. Yedi ya mwando. Esha hantindo la Burundi. Na mangale mzaze woi harengeanda. Wei harengeanda hakazo itswani yapo kwa mzambie mwana hali ya stahamili ye mwana ba non je peux pas stahamili maman je peux pas stahamili ça veut dire quoi ça mrikao hata kana ushinda yatso njia yafanye kale waji wake friso ngamrudina be wotsi uchamfu esha $100 Burundi haukaya yude jano mwana yude rengezo maisha yede rengezovi ndola timali ndola timajumba ndola deke mwanamshe nguko satisfait ndola ke mwanamshe ani elle a arrivé à jaculer et ke mwanamme a jaculer wafanya namna hata wajana mnamwana wafonde famille shandola ya ikawe mwanamme ke hata désolé hata mimi homo kena ubira désolé namtsa samale kalmalo aucun ça fait mal. Ça fait mal, ça qui est pur. Et mwanamme, ahamba, katsumfungua, ye famia mwanamshe, wambie mwanamshe, ya stahamili, ye mwanamshe ngustahamili ya tansundai, yo fanya zina nganyima responsable, ye kafanya nganyima nganyima responsable, ya stahamili hata mahahiri, hata wakati hiri, hata wakati wa hiada. Subhanallah, badu wazazi wanu vrema, msodunga entere na faida hata kamtsuri ya Mwenyezi Mungu. Msodunga faida nafsi hata kamtsuri ya Mwenyezi Mungu. Hati mwana hanyupo mwanamme ya mbere ya dite ya mbie mwana hanyo ya dite ukakatina mbahinru ye mbahinru ya loni yo hata kejajo wasule miyomo kejajo wasuli kejajo bembea alafu ye mwana hanyo ya baki mwana hamadu ya mtoeni ya mkubaliani ya manzani ya manzizani ya iliwa ya ukaya non c'est ma maman y a pas de souci je vais accepter ye danguga ba ula mwanamme hatsubaki Arabie Saoudite hata ivura pia irende hantete alafu ye famia he katsuje famia he mwaname wakaujua wadaza ya Latif Mwenyezi Mungu nani khatima njema ya Rabbi alafu ganyabo ganyi juma udiranje mwana hanyu hali yastahamili na hili bezo hina jiko pensavo mwanamsho yotsawa ya ani yake satisfait rana juni ala mali mwanamsho yotsawa yake satisfait ukaya $100 mwana kana kahunda mana dene mjomba huo hau na mwambi yende ya renge ya fanya ya towe yende ya tulohomban c'est ça yabonga mwambi ni famia hima na mshe na mretse rohombi ya hanyu mzaza hima na mshe na mjuli mwana hanyu we bwana harusiria Mungu umnikeze twalaka baketi na tamana kesi na tamana hata bomete kuna usida ufanye
hayi Mwenyezi Mungu ananiki hatima ya Rabbi, ya Rabbi, subhanallah. Yemana mshawa hasufre depuis au Comores, hasi Comores da unemruma hai ya jibi wa mrumia dozwana. Yemana me hafungutsumu haina usiku hata mwezi wa kabili. Subhanallah, yotsi de Ramadhani. Manadamu kufungutsumu hata mwezi wa kamili. Mwezi wa kamili. Yemana mshia pashia jezai. Uje unre visa, utunwe visa, uniko visa uje unu Faransa. Uside ufanye domwa, watina kome mrumsha bano, kena usikili haina usiku ya masihu, utsobakina na uzigara msohafu, utosoma Qur'ani hata nisiuhe, nge uje ulale, uje hebo alfajua, 5h du matin, uje urenge ya subu yao. Botlasi yabo kuna hula botlasi, kuna urenge petit déjeuner, kuna hula shamtsana, ngofungo tsumu haina usiku. Zinu pia ngoni esquive mimrumshaho banda hunlola ibidini zai hunlola ibidini hundaze bezo zangu hayina mletse batania hani hay imana msho ya resiste la fumu zaza ngwanzu manaho ya jisuside ngwanzu manaho ndiare ya fanye zina ngwanzu manaho ndiare nge kulukulu ngwanzu manaho ndiare nge sera ngwanzu manaho ndiare nge mabibi ngwanzu manaho ndiare nge gadla bada msamu découvre kamtsuzi yendola bana harusi ya mfungua imana mshenge pre ya be katsutsaha ye zetolaka yahule zetolaka shamzadze waelewana ni mafundi wa mjini na mwishie waelewana ni mafundi wa mjini wadore jete mwanamshi kaya mwanamshi kadojifungua izo dizwambie mwanamshi non c'est impossible mwanamshi kajifungua kena ukiria ufungue subhanallah. Oui, ça arrivé, c'est Dieu qui a fait ça, mon frère. C'est Dieu qui a fait ça. Mais si c'est Dieu qui a fait ça, mwanamshi yafanye Mwenyezi Mungu yafanya hizo mwanamme yatsona hata hindu yatsona hata mnambidi yahwe mwanamshi yabaki ba Mwenyezi Mungu da mumbahelila ewa d'accord kajaza ba Mwenyezi Mungu eka hulola ni mrumshi mlolana mwanamme katsushida ya hufanya ze bezo zao bo mrumshi hurambwa ukayangezero nge nuil gawena droit wende waonea mumbizani utsahe solution ili ujan sortise wado usilamu duwahaba gawe na droit wende waone kavi umeleze zerongo kaya yemru mahangu haini wakati ya haja kawatsupira même pas 1 minute yesulkalinge dangu hao kawatsupira même pas seconde yesulkalinge dangu hao gerambe yo utsona hata yabo mrumsha kujubakia fanya na rambe wa yalona ya 1 metre shayo kaza seconde vanungu wanzo ujibuwa wewe shabi mrumsha nsejibiwa mrumsha gena droit ndi azideclare ndame no boka gabono zilo vane mrumahangu gena ya 1 metre ya 2 metre she problemo badi ekatsofa yona basi yotso serikali tso danguha kavyo hutsaisha shawili yelifanye ngera bemrutsona utsona ya vangulwa yastamili pendant dola ya shida yafanya pendant 6 mois à 7 mois da yene mrumshahe mrumsha découvre quand les mrumme katina hata mbahindu hata memi ye miomo zelevru kena ukanti kena uvirarme zelevru ngama nzo mwanamsho yafanya ngama nzo mumdhulumu yemdzadze kamransi zero hombizinu za udungada hatu wanahanyu muangamiza bomana habanu ya sahulola hasahumbi ya jamanga wede mrumaho stahamili nje mfanyada ya stahamili ya tsuhunre mwana ya stahamili ya linde quoi c'est quoi l'intérêt mzadze c'est que vous voulez ma pesa c'est ça ce que vous voulez nos mamans ils ont manza ma pesa tumo la haraka tumo la hafula shaka mtsuona zenjema zaho wanahanyu kamtsuona yevalero wanahanyu kamtsuona emahaba wanahanyu kamtsutsa yesitara wanahanyu shaizo manzao gamanzao faida zahanyu anda emana weya kinsaba tabihe ya sufre ya ndola tsuharaya shaya ikubali ya jaya hunda mrumahe ya lonwili ya hunda mrumahe banu ya kangu gusojo kaza ya fanye segonde wi shata kena hoda taiwasulumba bahanu kena ukansi da harume miyomo rangu da harume miyomo kena ukatarme miyomo ya bona mdojo kakatina hata alafu fasila bo Henry ya baki ya fanye nzaza emana mshe na mri Mwenyezi Mungu emana mshe alafu de mafundi wa peo garumambia ni mafundi wa peo na mri Mwenyezi Mungu
mjamadia na hamji mafundi mafantomu wa mji mzima mzongo pale mwanamshe antuka kena ukiri ujifungue n'importe quoi zibende mtsoronga decision shamja manipule wane mzaze huo mzaze tumwambia mama ria Mwenyezi Mungu botwira ye kwa muhimu mwana baki hasidi erma sitara hilo botwira ye problemu hili botwira mwana hangu badi mwana hatuo rimweleza yastahamili jusqu'à quand uwe deja ngena mabibi mwanamshe ugwanzu ya dokuwa gwanzu ngena mabibi ya mwawa ugwanzu ya jibiwa ngena mabibi ya mwawa gwanzu ya jibiwa ngwanzu ya jacuile botwira wa uchafu woti uchafu ngwanzo ya jibiwa ya sisimwe ani ya jisante à l'aise izo dizo mwana zo faida za hanyo laissez votre fille tranquille na Mwenyezi Mungu ba Mwenyezi Mungu katira vinani yala wewe hajata hetiramu wa Burundi njemla wale jukumullo en tout cas sidame ukami njajo kubali ukami misepane non mitido hafidi subhanallah Mwenyezi Mungu nanike mwanamshi wako irohonku mwanamshi ya mrespekteni ya mwanzani amwambia ni mama ya pas de souci je veux faire le mariage hakubali ndo la fantôme ya kifami haukaya mjibaki ni malao ya hatu gamtongo prepare zendo la fantôme zanyu hizo insha Allah ni majihansi ya ukuwa nahani mpaka dwandu momi jini kamtsona ya ukaya valeur ya hendo ya ndola de mwana ho parisa mru islamu mkomori mri ya Mungu mumnike mwana sheka zendo la ikao de mzanzao Mwenyezi Mungu gujopua mababwa ya magada ya 2 metres na 3 metres wajoa warenge wayeuhe wajiwa ya renge wayeuhe jerone hauke hadisi joka ujabasa na rilensi zinuri tsambe jirambere mu ya esuji abili Mwenyezi Mungu naruniki khatima njema yani kuwa zaza kumbangu kuhamba imani nuwadada wala zehitima na mdoju okaya yani ngani na mahami nje Mwenyezi Mungu hakaurenga mtume hamrega mamu gomiranja nyinyi dijamsa mtape dans le 60 kamturi ya Mwenyezi Mungu kamtsuhanze za dini kamtsuhanze za Mungu shazo manza faida za kimji na faida za hanyu n'importe quoi inongo hindu heda mjim wisha shami wa alaikum salam mjim ngema imana hanyu mjim msubis yani juma utabia na yuma namshiaza labani shaimri ya Mungu yemri ya Mungu haukaya respecte hasikomori hedi hatabia yemrumeka jamkomea haja unu Faransa yemrumeka sukiru mkomea hata fijo finally mwana mwana mbeze kweli habe problemu nsina ushidani ufanya tambarongo nsina rugo zangu nsina ushidani ujivize habi yemrumshaya ukaya nsina tahingu hamonesa ukaya hata jau habatulamu hata lefungilo kuu ya Rabbi alafu buadzazo ulio yauna ukaya na Mungu wendo ile mwana hanyu mumnike mrumme yaidai mumnike mrumme hau ya hunre mrumme shaganya buga mabuhari yastahamili asbabu hada yastahamili ba mwana wada yastahamili ba langu jumla hiada yengwanzo yada au gwanzo mwana yemana maza ya bomzazi mazema na huo dabwa hunra na dona mbabahe mwenda Burundi Mwenyezi Mungu ajalia mjamu mzaya ba yeye yengena bezo hunre mrumme wajwenda Burundi ya zaimana shatude ukaya hariada hada handola ituna tamana dola ituna tamanufa shemrumme katina tajofanya hatemi hono kanos mutabe gukomeo ya jibize mrumsha hayi uzojukaza nuhabiye shababi mwanamme hamanda wemri ya Mungu mfunga tsumuza haina usiku utona ukaya usiku tsofunga mwanamme hamanda we haina usiku soma Qur'ani Mwenyezi Mungu na uzidie haukaya izo thabu ngufu de uzihungao sha izo ukauzifanya hau evite mrumshaho tselebwe tada juu ria Mwenyezi Mungu mnikeze tolaka haukaya Mwenyezi Mungu katira dinawe ya latif Mwenyezi Mungu katira dinawe ya latif karadhi bobo amni bo shababi hamadawe utije huderanji mwanamshi hamando ya hwanziza mwenju wa propozo wa haraya leo hahunike roho ya hautsaule roho ya hahubula tout ce qu'il faut nike utikensi utabe kutumfungua mzaje ziaze complot za mji ne mafundi wa mji haukanidi wanada mjobu legobala mroni haukamredi mafundi kangani wanafiki kamtsona ya ukaya vumiera mbeze kweli be mwanamshi wengine haki chaga maji mwanamshi wa kiabu ya sufre ya tabihi ya lolo na rugo za 6 mois 7 mois daina mrumme emrumme atuparla la denae emrumme atuparu mkomea finalement joke mrumme hekatina tamba hindu haruma e Burundi ya hekaiti subhanallah watukufu wa jamalifu esuje abasa na muhime mkwe
na muhime mkwe daye sujeini debanu mjuka urambua yero hombi ya hoa jazahatu ikawo Mwenyezi Mungu na wasamihi ya warengeze roho zao wadojua ya ukaya rijangarujo ulawa izo mfanyao Mwenyezi Mungu katira dinani sha mzaze kana irewe kana mfumatu na kemjufumu mzaze ilo zazadi ya liheza mesajinu ya mwana mzaze tso ikawe mwana hahe hamza ya harumwetsino ya mzaze ikawe mwana hahe ya mza ya harumwetsino haja hajua mwanamme holikoli mzungu banda hamjua hakausorte daene mzungu wakati akaudungana dena yuhelo dahoni hao mzaze kaja parobuwaye hanywa yahe yamba mafi utirenge mzungu utirenge kabila ito ya hatu hakaudaza ila jamais revendiquer sa maman hatensuila wahunduze baki wende warenge nyumba uwa ilibwa tinaka wambiziwa waeshi wazima hata wajawaza ya mnamwana mzima mzaze kaja parobuwe hanyo ambie mwana hea ukaya wanungo fanyo zina uoka jahulola ketsubidi sha mzazi habaye hanywa habaye matu ousukuye mwana ya kauzaya mzaze hendo la pitali na ula mwana wa haramu yaridi ya lolo ni mzungu mzaze kaja parobuwe hanyo subhanallah kajabu wana mlinde ula mwana mshajaka dene mwana mme ula hata mzaze kaja paro hambabu mwana hangu banu mimruwa mashuhuli banu dojua ibidu ufanya ukumbi hambu mwana hangu si huzaya ibidu lula ni mkomori kaja paro baya hana mefermetu eza jili hindu watukofu eza jili la mwana mshabakido na ula mzungu ula hata ula mzungu haraya silimu Mwenyezi Mungu ajali mwana mshola hajisante hambesha baada Mwenyezi Mungu akanza mvukishe hambesha ya imani ya ishelemba bila dini ya hapa habie mrumahe ya ukaya gasi harma wakati wakabidi ujikonvertise usilimu bade jangasi namna mwana tsoi wa alaikum salam les azida de Comores gasi namna mwana tsoi mi silamu vomie usilimu na lambene zi change mon frère Amani wakati la mwana mme amba kwa amba oui chéri vomie usilimu wakaya mi silamu olewa ah bah pourquoi tu me demandes ça? Bah c'est la vérité. Ibidi ni hudunga armo kristanisme wa hon. Sinaka hudunga shanga ibidi jarma et religieux vérité ya hangu au silam. Et mwana mamba yo c'est impossible. Mwenyezi Mungu banda hakanza tukuzem na mwana wei banda mzaza hahe halihitima. Ye motwa mbie mruma ya ukaya eka kutusilimu vaut mieux qu'on arrête là. Na mangalie eka kutusilimu vaut mieux qu'on arrête là. Parce que c'est notre importance. Rien chez Turaza, rien chez Mahaminji, rifanya zinji, shami mwanamshe isilamu, ikaubidi usilimu. Ola mwanamme hamambia ukaya ntina ujua usilimu. Wamana watsina mvulano, mwanamshe harejei uhao. Hende bia mzazahe ya ukaya, sambiye mruma hangu alaikum samfari di plod, ya silimu haraya. Mzazahe, ishode shachonga mwamana, dabu ya tusilimu, na mwishie. Ishode shachonga waransi, ya mrume ya tumlo labo mzaze. Mwenyezi Mungu anapone shari. Mwenyezi Mungu hakauja yabeshe mwanamsho la baua la mwanamme mjeni ikao ya janyumeni mwanamshe hende wa usuku ya juwe yaone mwanamsho mwanamshe hemba habali ya puseti hakahanza ya shilie nanga wajaugari mwanamme ula haka karibu hamzingare mwanamshe le dingo le puseti hamvulu le gari litovila même pas à 2 secondes à 3 secondes kaga jaka ya mzingara joka le puseti mwana ne mwanamshe wabaliwa ni gari wendayo mwanamme ula ya kaumzia mwanamshe ula baade mwanamme hamzingara hampuse le gari libeze libire mwanamshe akawa hamjia zungoni hamwambia amba hunsauve la vie ani hadi so jistanja bishaban jukaba hatsifuda mine mwana jukaba satsifuda mine mwana hajula na dini mwana meola haba vraiment t'es un ange Mwenyezi Mungu ani mwana mshula hanja sentiment à partir de ce moment-là elle a tombé amoureux elle a tombé amoureuse de ce mec hambi mwana mme ukanda mwana mme amwambia ukamiuka mala kadha waongo hunu Marseille muka mala kadha wanikana ze numero hendo la huna mama Joka abasa tsira verso adamine mwana gabo mwana metsuo di hariso vi mama vraiment hani hama ula Mwenyezi Mungu akaombe wandiso hadisi bala hambie mwana meukaya ngamuhambio zekweli rongo giwanzao
Mwanama hamba kaminja parole la ntina mlo mi clandestin ntina keltase. Hamba j'en ai marre. Ntina besoin ya mlo clandestin. Nti harma fikira clandestin uti clandestin hunjibia. Modebala waonana wali wa hadisi habia mzazi ukaya. Mwana mmeola yansove na tsure mwana legal damine mwana gani mwanzo yanlole. Mzazi hapa hamba mwana mmeomu mdaho. Mwana mmehaja hausise mwana mmeomu mdaho. Mzazi amambia no kana uhulola. Ya Latif. Ya Rabbi, wayi mzazi ya bulie mwana, ya kadena mzongo, pandama haya uwaza, ya tuparambie mwana kazirendwa, ya tuparambie mwana kanatoja ya hulole, ya tuparambie mwana kazu kantifanyishia. Ye mwana haundu mkomori, baada hamana ni mzungu, hambiye mwana ya ukaya no, kana uhulola, vanuskasi na fikira rutaishe mrumo mjini. N'importe quoi. N'importe quoi. Subhanallah. Kadi mrumo mjini. Yemwana hanya tsoda bala mzungu kamjashida mwamzia, kamjashida mwamrongoza, mkawahara, kamjama bakazirendwa. Mwenyezi Mungu ambeshi ya daika la msove ya tsufa. Wemze baba la shmi bonjour. Yero hoisa même komori wo, wemzaje mwanaho ya dona mwana mnaharamu mzungu, désolé ma soeur. Gojo somi bo mwana mshangu kama bon ye mwana mnaharamu, désolé, c'est la vérité. Gamjo kasava angejo hu blessé. C'est obligé. Nabe mzaza ya shienro. Ye mwana yimna haramu kai uya mzana mzungu ya tsumlola. Alafu ole ya accepte ba hanrum komori. Ngwambo ukaya noke na ukiliba garanzolo na mrumo mjini mwana deja sa ulona mwana. Ya mditina kajanga jina mzungu. Kuja hunga namna warongozi mwana hao. Wakati akadene mzungu ya manane mzungu. Wajawa mnika mrumo mjini. Hawa mkose wakati akadikoli. Ya kadene mzungu. Wa mkose jamnika mrumo mjini. She mwana anyu haishide na mzungu. Hata zade na mzungu. Harejei. Haunu ya ukavomia hata mkomori. De mrumo mahika shukiri ya silimu. Haja hajua mkomori. Ya msovevi. We mzaze guhonsi kondisyon. Unambie mwana hao kagwazo mrumo mjini. Subhanallah. Yetsinu vrema ya peo. Yetsinu ya peo. Ya Latif. Nyezi muna mpone shari. Ya mwana mche déjà le bouleversement maman. Quoi? Maman, j'étais avec une blanche. Est-ce que tu m'as dit quoi? Tu m'as jamais dit, tu m'as jamais être contre. Tu n'as jamais parlé, tu n'as jamais réclamé. Là maintenant, j'ai trouvé un Komoko. Au lieu d'accepter le Komoko, t'es là, tu dis que tu l'aimes pas. Tu veux quelqu'un du village. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Mwana hao ya kadena mzungu. Watu paro hamba kazirendwa. Watu paro hamba ziren sibu mwana hangu. Watu paro hamba uwoka jahulula. Watu paro hamba uwoka fil. Shahumbulia haenshi. Ye mwana hajivuru. Hujahumla umubanda hajivuru na mzungu. Hajahuru mkomori. Bande mkomori hamsove. Ye mkomori hamsaidia. Ye mwana hatombe amoureuse. Olu ya ukakonta. Olu ya hamba masha Allah. Olu ya ubeza wambize. Baru gwazo mrumo mjini. Mwenyezi Mungu namnike sitara. Ya Rabbi. Vanuga sidahu. Subhanallah. Subhanallah. Ye mkomori wodo uluna condition. Shaye gadla katina condition. Ye mzungu kabati condition. Ye muhindi kabati condition. She mkomori di walo condition. Ye mwana yobela mkomori. Ya bonga ifo ukumbi. Ye mwana yubela mkomori. Garanzo mrumo mjini wom safarni kalsumsa. Sha yubela mzungu. Vous formez vos bouches. Sinyangu. Inwadi sihiri inu. Et ben nous n'y m'rendez à vrai dire. Vous avez quoi dans votre tête? Non maman du cœur. Non maman d'amour. Vous avez quoi dans votre tête? Owanahanyu kwa owanahanyu kwa na kaulala nanyi gwaju kaulala dono ndo shahao owanahanyu kwa na kaulala dono baba hao gwaju lala dono ndo mahao na mronso exige phantom wa hanyu uno mriye Mwenyezi Mungu baurisa bwajaza hango heni ulona mwana yobala mkomori na bezia ya himidie yobala maori ya himidie yobala mumali ya himidie yobala mzwani ya himidie yobala mgazija ya himidie shambali ya nemiji fantôme ya hanyu de mjini il y a quoi dans votre village? Il y a des diamants? Il y a quoi dans votre village? Il y a de quoi dans votre village?
wanaume mijini hanyu kwa una za dhahabu, kwa una zizi za dhahabu. Nyezi munapone shari shahu wazazi watu yelo ukaya ngogo ya mando sitara ni hunda mria jo sitire mwana, ni hunda mria jo hanze mwana, ni hunda mria jo ristehi hafami, ni hunda mria jo ranza hafami. Shaizo manza unga manzo mbii yemana wei hatombe amoureuse ya mrika hamsove la vie hambaturam. Wallah le moment wakati mwana mshaka unabi hakauli na baturam gamtsuguna ma déjà damine mwana renversé wa. Ce mec il était pas là. Ce mec il était pas là damine mwana jukarifu haukale gari kahonda mbio oba hanudaba. Gamona ye arrêt de bus il oba nous entre arrêt de bus ou là on arrêt de bus ça va me arrêt place caf ou là on arrêt de bus il y a François Barbigne, il y a arrêt de bus à François Barbigne, il y a arrêt yo la waya bongolo harme arrêt place caf ba hile gari lila za place cafo huja harme pont ya wasula namna arrêt de bus lo harme pont ye mwanamshi wahimi bus ye mwanamshi ngehunu wale kota bus muhabalale puseti ngwendo le gari ngalibira wala hakamvura hatombe amoureuse ula Mwenyezi Mungu akampusi yakawe mzungu ya jamangare wake mzungu ara usilimu. Ya Rabbi wazaza hangu kamransile tumo la kimiji de miji hanyu ndio miji fantomo kwa tufikiri ndongo itsotsi hula kwa tufikiri ndongo ya Rabbi gamsali so miji hatu gamenyo miji hatu gamenyiza sarafasha miji hatu nitsile mjuka ula dade nyo ndome ho wanahanyu hauko wale wazuro du wazazi manzo de jikazo kayende mbaje ya lole mwana hangu n'importe quoi gamparsa wandu walona imani sha wajija warenge wedeza haukaga sarmanti ya kisharia izo njo kwanza nabii mwana mshewe ma sœur longue vie à toi ma sœur. Mwenyezi Mungu ujo hifadhi, Mwenyezi Mungu ahunike rohonku wede mruma Mwenyezi Mungu akauhusudia mama haokanaka uhushida ya huzia tabanongo haukamzaza onesa rohombi kajara kila wakati warenga mnaswara kajara kila wakati warenga yekafiri shahajaba sabada hurenga islamu guja domba ukamwanzo mrumo mjini o wakati wakamjoni wakamro mararu wakadone mzungu kajahuzia shahujaba sahubala mkomori mzaze katuta hujaba sabala mkomori mzaze katikonta hujaba sabala mkomori mzaze kwanzo ya mzaze haharaya nabo kadona mzungu kajaparo hamba non ça se fait pas. Courage à toi ma soeur, tiens le bien nzigarendo utichililie, c'est l'homme de ta vie parce que il t'a sauvé la vie. Subhanallah ya Latif. Mwenyezi Mungu naringizwa zaza hatu zero zaha ya waringizwa nike imani bado joka karti ngasalman sinziro gamoneke ntini oblijo wana wadonde hawazi yentini wakati wajuva ya slipo gajeparju hamba ukaya nono de vai gauni contraire wa vai gauni go hambia ukaya uti vai gauni hondo likoli wende hata wanjamu guza abaya bwana mshajisitir ya bwana hanyu wazunguani wa Johanza wana hanyu hata porno wadozifanya wazunguani wa Johanza wana hanyu wadohenda hawazi wazunguani wa Johanza wana hanyu wawajirize nyumba wadu paresevu wanaume ojo fanya ngoza zina izo wa Johanza kamtuelewa ya ukem nasara ngwanzo danganyo wana izo kamtuelewa mzazi wewe s'il vous plaît yemana hawayi ani yemana yambala ya hajambe sado fikirkango joka konta kujusombe mashallah badi Mwenyezi Mungu aomonerea shahusu jadre toba gwanzo mrumo mjini nda hujado wazade wanu wenda wanangwango mjini ho warenda sinema garabe onyi wana umekonga mkubalioze de la fantôme gamkubalioze de la fantôme zeze proposition à eze famille nduna tika komoribano gwanzo ya jemanga gode ya lole mwana zala hulika ha oblige wane famille wangu jua hule de cinéma nduna tika hunaja ha oblige wane famille
ya lole mwana ikao ya tuna attack fikira ya hajabu hazemali bu wazaze zo wanza gwanzo maliza nyikumbi o wazaze kwa twanza sitara ya wana o wazaze kwa tutsa mahaba ya wana o wazaze ngwanza ufaida za hao o winjwa hao warate ihokomori kwa jafanya izamalaho kwa jafanya zamiji walewe zenye kumbi za hao wana ili ondwa beze vidi walewe zenye kumbi za hao wana ili ondwa beze vidi yede mano wazaze walu Faransa henya za ya manamshe yedore mazgelegele na bora hanya za manamshe ha bomza za manamshe chenya za maname subhanallah inde andu ya ham henya za manamshe orinde le karto la mapesa ya latif nyezi munanike khatima njima yanike sitara sumwa za hatro wazaza twadolewa ye savoir vivre wadolewa ya ukaye ke mwanange kotange hero eke mwana hangi mwanadamu islamu mkomori ya rien que ça ole ya huja acharne mwana ha wanze utsimdozi mwana malode naye na hujue ke mwana hakade na mzungu kuja parorongwa kuja parmambia savapa nede hamana dene mzungu huja haubela mwana mmeya ya msove ngwanzo hari mrumo mjini na we mwana haudeja ya shaya shida na mzungu ya saya gute mahaba ya uharamu sabo kutsona ukavumie ubeze mrenge mwana me urahe mwana me uja changer ave hauke mwana me ka changer ave mwana hangu jo karma problem hauke mwana hao hangu coup de foudre ya mwana me ya msove baada kanzara mwani gardene mwana mwana me ya msove ya tsuru mwana lega hauno ya ukaya vumie ni mgarde ya nlole ba we porto bonoro son mwangu we hananza we mwana me we mnyezi mungu ya mruma linda ika kauja jani sove damne mwana ritsifera ramani gar hakade na mzungu kuja paro hamba tijabo mzazi hakade na mzungu kuja paro hamba kuja muhela usiu hazade na mzungu kuja hondo la pitali honde insiste wakati mwana ya kauzaye izo zonsi pia uhimilia kuja zireklame hajaba la mkomori madama na dene mzungu izo kutuzitsa ujamba ukaya katina droit lola ni mkomori lola felo lola ni mrumo mjini watukofu gamto nouveau numéro des numéros zila mrati jo parazila amto nouveau numéro gamjo mwambiani pourquoi emanani to nouveau numéro haukaya ze numéro zangu gaz julhani hao miura seveni anipara sha gamtsongo parani wangu watso usubutu wajivenua ze numéro za hao watsongo uparati jusa kwa tulongoa na bongwa para 2h à 3h du matin wadi wazoka mimi na to numéro ya hangu yabonda bonsumhara na mbamru heni ujoni paraga mjore seve heni ujokanzani wone ngujoni wona haukamitudo jikashe wandugo jokaya je suis l'homme public homabangoni miukaya alafu gabo mrikao watsogora nge numero hangu heni suku gwani parao kwa turongoa heni suku gwani parao alo zi wandisotseha tipara wani para tijusa seki wandisotseha apele mkoni zinji alafu kwa tubenua yabongi oblige haina wakati ndotsa numero notoa eke kredi hisa connexion ganjodolat e numero inu hani mga participe ya unese zira aizaha henyu wadzaze haukaga mjukanyu wanjulo yabo nywanasho hangu nyimza wanawashe hani mrugombo mnyezi mungu ya mtsabuse ya mwanze ya mwanzize ya kejimabani ya insha Allahu sha do mwambia ni ukawinjo wanyu jokiri muheusiu haukaga moni ya ukaya izo namba onga mwambo kweli sha la vérité fait mal 07 73 13 61 74 07 73 13 61 74 et numéro inutile wa juze video ya juze 07 73 13 61 74 je répète encore 07 73 13 61 74 je répète encore 07 73 13 61 74 je répète pour la dernière fois Hanimdu ya jojo pa 07 73 13 61 74. Merci beaucoup mwanama Arafeon mfungulie Mwenyezi Mungu narnike khatima njema ya numero tiyo itula yabo hainimru gujojo upara ya participe ya one sezera aizahahe neze suje mbili kao dola zamba ya heshababi kao ya lolo yenda ya rengwa komori ni mwanamme mwanamshe mkomori ya mbizwa naye haukawemo mjini ya haja ya hunda ukaya katina hata dhakari yani ezizi ya hahe giyo sawane mnafuwoi jusqu'à maintenant ye famia he mwanamshe kwa tukubali ye mwanamme yafungua ye mwanamshe gwambie mwanamshe yastahamili bawo mruanda ni mwanamshe gena bezo ya zae gena bezo ya jibiwa gena bezo ya kekonta. Salamu alaikum. Alaikum mwana wangu Turam. Assalamu alaikum se mama Yasina. Garushila mama Yasina mfaume.
ganambuza he mwana hangu nguna dareke mwana mmewo ya jailie kawonde mrumba hewa hairi waziona majisha Allahu Mwenyezi Mungu ya wabe maisha ya wabe ununu wa mwana hangu ya mbaha undalolwane mzungu arohare malegare mwana mmewo hamsoze. Allo? Oui, garishia mama Yasin, garishia. Nganambiye mwana hangu oi Mwenyezi Mungu naswamihi mzazahe nganuhambiye bo mwana hangu yekemru mmeuo umono waziona majingo mwanzo bahinga nuhambiyo ndaba shembe msirini wende wajumbize babo mzazaho wakatuhanza buko ya wakaudiwa wakaulezina yonde mana anuhambiyo mimzaze na za mwana sizamna mwana mzima ki insel fille simnika mwana mmemjeni parce que wa mana ça je suis fier parce que wonwe mwenye akautaha parce que abahenza hesha ngami fier kahalishwa akautaha bainga nuhambiyo bo mwana hangu mais le cœur s'il vous plaît amen antungona lame mune wa hangu dahile wo wachida mzazaho jana dahimshinde leo parce que leo woti mjeni woti wo mjini hanyu parce que ngatoka gunga nzio nzima baisha na kundoka urenge bis bainga nuhambiyo bona mwana hangu courage à toi courage kama mzaza wa haraya bainga nuambia ukana saa mzazi mrwaji hautahiva hanu wanwaji wendi waone mru ya humbize nda une mru mahuo muyeshi na Mwenyezi Mungu atailaha usove ngujo usove tena kamwa benze yode bandu nakanza nuhambi bunana wala ndongozo mzazaho nganuhambiyo bo mzazi nsuma kireste banja parodi ya mzaza hangu we mzazi ja mzazi ya parode ya mru ya sahante karanta wenda dawu mzaza wangu chaga nuhambiyo bo mzazi shukuru urenge paske mo mjini kutujwa izwaje urende mwanao wala kutujwa ke mwana hungu do mwanza au kana mwanza utende humnika mbumo mjini humnika kukudle tabwe hauna upungu hata maudu hatufanya za tulazimu daya nuhambiyo mwana uo hatusonti haroha haja Mwenyezi Mungu amnika imani hampula Jibril damba Jibril wa mwanadamu hamandai bainga nuhambiyo bo mzazi na la shetani urenge amana yobe Mwenyezi Mungu ya ibeha utinda we Mwenyezi Mungu ya mbeha yaje yakowe mwana usuru ya mnikendo la ya hairi bo mzazi baina la shetani udeu we mo mjini da woi mo mjini ye mzungu wabwa toka udini wanda kututaha kana ka urenga avion nzima kana ka urenga gari nzima katina kutumu nzima ukudaza urenge baba tatapu wale baba tatapu kwa le cœur et le GM vas-y watatapu kwa dongo wana tungora balo na gata wa renge urabala wazungu renge urabala kabila sijunda huvi renge na ugo wana baba ebana karna ugo wana na inga nuhambiyo bo mzazi mimzazi hamada huna radari angale mwana wo umnike mgumme ya mwanza Mwenyezi Mungu ya msovera ile mna mwana na yone bilangwa de madi chiburi ya dongo jivurezo mwenzi ya na inga nuhambiyo bo mzazi hatu na la shetani beka waziona majinde na utimnike hata condition yo ya hene mzazi recho wana kondula yo ya hene mshahe na inga nuhambiyo bo mzazi badebo la handani yadi wabili ujini kama na wabasaini kutina durwa wadanga nuhambiyo bo mwana hangu mzazi ho aba hakatina durwa paske usahwade huja katina okendurwa umrespe humwambia hada katuta inainga nuhambiyo ukana ajoni katura mumjomba hangu yo umbiza yende ya umbize ate mapapie kama umbizo yo upo tunata huo na la shetwa ni baka za kazi kerio kana hesi rufukurie mwana haroha haja rimida Mungu kale Mungu ya rimeshia kawa bo mzazi yote mbona unakaza na ndiye mwana wabone ni mmeka tufungu wabagene mna tumbu wa hewo yonja wa hina yoti ho monjia kaya bwana huo akena ya mrense mwana nyasiwo bawo bahe mwanzo ajibiwa kama umbiwa wande na mila ko yanzishiwa ono mide soda ho watu wanacho wango waili wadodo yaada yemzima ngaramloze Desemba yensibano ngamivano chamba yatende hatende ya mwariziki na ingari mwambio nina mdeweze anaweza ubugozino unumwa hasi kuruhana ifanye utu shanja umbiwa rikansi na ingani mwambio bobo ni mwasedege la hizi handa zingwe utaile ya ziumba ya hazra zianda zinu za polo adarile mwanani uwe gombo msheu kangwa ishio
mtowa wanzao ndende afanya adade na mzazao hunde liberte ya hunde yestara ne ujibiza da ujibiza manda mudizo shema anda ya ubugo ila plesiri uhungo wana na ila mali ya duniani ho wana wanuwa hunu ila de dhahabu ila de nurita haundu wana sasa mali ya zuma ya nabutani na inga muhamio madada dem na buto wahe yenzahe endea hentize ada hakamda da ubuta ukideya na rendia nike mgwaji au ya kumbumahe ya rengevu ya kazi ya yafanye ada ngea mto udango walimi waneza andaza ubuguzi izo asalim taslimu assalamu alaikum kasirongo wanai danjaka uweza assalamu alaikum araba menji mama Yasin watukufu ngabo yari parabano abasa ngarjumpara ukaya hanza ya participe Mwenyezi Mungu naliki khatima njema nike mwisomwema ajalie liki wandu wa hanza na hawenzana wadweshe lezizana nezi change hanza rabbal alamin wakanga wanadamu wabalia nrabo wasuli wa ukaya duniani kao wenji wakaya wala wa mruguju ya samize giri maudu ye mwanaka ni rankuni ya mzaza hahe raidi mzaza hahe ya mtsungulia. Salamu alaikum. Salama ukanza participe hao. Engo jiundo rangu dahu. Halo. Ngo jiundo rangu dahu mfaume. Jiundo rangu liyo. Karuhishili ya mzazi baraka. Na katani njiedo haruma esije ya he mana ya dahundre mana mnekatina azizi. Ewa, Ye mzaze uo maskini kati hole dunali liyo. Ukaleo mwana ya mstehi mini mhambiao sijuanda zini hunre mwanangu ya mstehi ya sihe ya kubalafa nyetlochoni kubalezo na nzao iko johamba ya jahunre problemu ndo dinsonge mwana hangu iyo problemu na mekamide mwana uo au njenga ni mjova hanu yaliyo wallahi uksimbillah ijoka mzaza hahe ni mloze mwanamme uo ni mfanyile hena za ufanya ntemia ya sadaka na hukayo nika mani mzaze uo katina roho ya mgazija katina roho ya mzuani hata mbushi katina roho ya mbushi mchujue unge na roho ya hindini maana mchujue tafsiri yahe ya daiyo ye mwana ukaya kentiafe no ya honi le cœur s'il vous plaît endelea alafu mchujua hata njoka hambaje manazini hozo ezavili mzaze mwana hwenda renge mnaswara aje abaho wananyu hoti dasirlo masafarini chanda nyimdo marsei ujua kaba ni ndungu chomba duware towaze sadaka ukimwana nacho ni belila mkomori njo ujua bahane mjuhu wa hangu ya jongra handu zambabahe yende ye mwana mshekurati bo mwana mshewahimida Mungu warenge mwana mgazija uodaya umbwa fataha ikahumbaya dango jifanya la kuweti de kinowa kahande yada wala weti de kinowa nju wanawa kente ziri za marseyi wote ndasiri loho masafarini manabo dotoka miliosha uo mji wa kisafarini ikelewe mwana wendarenge mnaswara leo haja ngobeli la mwana mgazija ujohe ndangazi jonde wade mzazahe be mwana hahe katwangale mwana haho au daleye mjuhu ya hure handuze mbadahahe ujo uzulumu arireti baba no atabanu kabati mima muhambiyo kabati mndu rasisti hamada amima na miska maore nichudozio wanahangu ata wode ona uzono koni waraja hono na wabula wanaume wakaenda pisini wanambada hii pisini ya Faransa yoyo fai mgazija esa maore mihaboka bahari ya maore yoke fai mgazija abo kwa juela ndogo ya bahari ni kwa jajo subuti wende waele mana na wara na jazangu hunu kabati vya kauni viri ya haundo ana maore chahula mchabukondo maha nyongo Ufaransa na ngazija wajua hundo wanama ngazija chami chakapta maore no hodo hanlela mino wana esa minga manjonero wana hangu no wajuhu yuni jwenende salimana unende mchujwe miji ndahuvi na ndahuvi nende na oneo wako makokwaho wajuwaho wanahangu yabo lewe mzungu waunge haka mwana mwanamshe kwa bugarona wabaheni alozwe mwana msharu mazenyi kumbi
nyoanduze mdadanga msingu wale fungu mja ha badi mgazoi wa peu badi na rohombi ha imana atitumkwe ndovu ya mwaya sahoza denindri oyato hanze mwana hahe yone njema harumo wana hahe wallah mana wakati ukusude mwana hahe yone njema subhanallah aya izo deve habari mdada maraba menji nazini hundre none mwanangu andwale mwana mkomorane reye ati ni radele gade ni sukuenda dikodi mrati ngohi mnero kai daba nungujo ni dedi lamda huvi mashallah Mwenyezi Mungu nikubaleze sadaka za hangu meunga naenda nundre mwana hangu ajihe na mbada mkomori ajanlole mwana ho hanza rabbal alamin rabbana takabbal minna unabila tirama ajanlole mwana hangu boti mdungi ya hara awaka bwadagu jonjua okay wewe mashallah Mwenyezi Mungu najaze mzazi watu hizo kweli ihanambia kadina lole mwana shabon gamina woni mwanza oranza nao c'est pas normal umru menyamiadi nale washahanambia kajojibi wakati le lole mwana imnabana ati wa shandi zo kajabala profi ajoba mru bala profi wanzindalo le profi shaka watu njema humrulola umru mwanza ça c'est un lieu des meilleures choses de mrulola umru mwanza oyo de njema olewa sha mjordini mwambie nywana damu ikao ganyi yavo tulamunge vanu katsulola si propose $1 zinji sende hatanga bomzaze plus piato wohani para ardi amvubomraya wohani para hatatsendo hahe sikansi damine mruma hahe newana hauke mwana hahe hamwambia ukayanga manzo tulamu mzazi hanipara iliende ani propose directement devant sa famille sende ye mwana dia ka uservie wanasambusa tusa sidofkir bala mzazi guniparo raili ye mzazi wa erdara samasha Allah hanamba botule manarahu paravanu ye mna mwanangu wala balaza sambusa jahan sivanu wala harambia ukayangu hanzo wakati anabi atisisimuha emana na sisimuha hindu dabukati na kaujwa u accept simwambia mzazi odo na mikala odotu ya appetit gamina mruni mwanza shout sambie mwana hao ukaya tsiharaya mwambie ukaya ngamondo na fikiri deka umwambia tsiharaya ngujo tabia ngujo vexia ula mzazi zambie mwana ya ukaya turamu habago dia fikiri hajiviwa vraiment il est content ya baba sai mwana dia joka wishe message ni suri ya santa ay bala turamu abage namu ya boganzo mwambie ni bo makalboshi ya ukamiti mru ntabi $1 nsutabi $1 ye kanga mwanzo mem matana nsojolola haukaya ngwa ushihwina jana hani bana joromo mlango njorengwa ala seconde shanga mina wodejero hangu yambage mwanzao garanza nao shazibaki shokaya o hao kwa tutsa e solution hinli nimlawe ezi joujil kina mwenda mi à cause de moi batimlawa ça va se savoir Mwenyezi Mungu narnike khatima jema yalinike mwisho mwema yalijaili heri na baraka uwanasho hatu insha Allah wavuke wajaza hao waelewe wadojua ya ukaya yoti njema horenda nai wadojua ya ukaya yonjema eke mwana nge harumaraha nge konta dene mlikaudi ya mwanzao shari jihansi ya ukaya l'importance de udunga izo ikaudo lanza suwazaze subhanallah Mwenyezi Mungu narnike khatima jema yalinike mwisho mwema yarjani hejoka na heri hundu ni nana akhira wajazat wadolo ya ukaya rijangar jolawa mlina tedai miso mdu mzima hasbabu de mwana bahono kawai hamba ukaya katsuhanze mwana hahe ya lola ni mjeni shangwanzo mjini na bale mwana hahe hakade na mzungu kajaparo kontrarie yamba ukaya izo kazirendwa shahabu le mwana hahe haenshi dena mzungu hata waza mnamana mwana hahe hajivul dena mzungu ola mzazambie mwana evanu mruma mzungu yamba katsusili musartumane ona mongole ya kakonta bu yakadene mzungu besi akanza mnamana ulona rangenjeo finalement ola mwana mshajajwa mkomoli mzaze kajajibiwa hata mpaka de watuko
Mwenyezi Mungu narnike ezahir ya rijali jo kana duniani yarnike sitara ya situru wazaza hatu haini kalima la lamba vanu la janai gatsahu samaha sha ngarju